Abantu kugamba ebyaha sente za GROW novabire bari mu rukiiko rubiraha mbuga nkuru za district ya Shema obwo abebembezi kurwa mu district 12 mu Rurenje rw'Izooba babire no bavuga n'abakuru kurwa mu kitongore cya GROW hamwe n'aba barukuru enteekateeka ejo mu district za Rurenje rw'Izooba okuganira n'abazitungire kubazikoziise yayo ateko mu rutoki rwanje bishuna n'amasha Ninde mu rutoki rwanje ndera banitemo mu rutoki makumyabiri mu kwezi kandi bizere nakoraho n'akandi ka project nakoraho bwana bw'enkoko mwene mazima yari sente za GROW zo ni sente nungi nakuba nani comparing n'izindi banks zo zina amagoba make abo kubisente ezo neza 1% zabampereza 5 million nazitwala nazo nazitoma agriculture ndiyo muhinji nkahingo mwane ndio mhijumani then no kuzigaruzayo nezigaruzayo manthire because ningaruzayo sente na comparinga loan ya GROW neze zindi zembire ndio nintungo muhame abokuba ne ndi member muhame still kuri yankarugayo nkaza bwena ureza GROW nkaza omugirabo kuba interest yayo iri ahansi munonga abantu bagira ngo hatano bashaba ngo sente z government zirecheho bagumene bazejunisa kandi abebembezi nabagira ngo no muntu takatandikireza business na washemirire kutandikaho nakubire nyera ngo nanka government egumizemo iri kutuyambi tukabacara bigumizemo sente zongere habo kubanure banizara amagoba make zo ni nyunji government tubiserezemo nangwe tongeremo na n'ubundo bwire cyankubuza bacyankushaba government omuntu yaheza ngitwe abazitungireho abokwebasa nti twazikozesa cyenyini cyo bakwenda tuzikozese tuhaganyuramu can we go back tusabe sente zindi tubasa tugarukayo mu banka tutunge sente zindi za GROW still oba tutwara abandi nabo baganira umulonejo aba bakaza buwagambaho baba munongo mu byarokwe kandi no butwe twasima abebembeza butuyinahira izoba aba nabajwekera bariya abasigarayo tuyineyo umuntu obakweta LC1 sino umuntu wena hari kuturo mu Uganda ayi hatare LC1 tutuyire ntukwatagana nabo na munonga abacara abo kutwara sente za miliyoni 2 nabo kushanga wa business ye no hinji nimpingo mwane nindi senkoko mbwene nkabo hatabo emirundi mingi nibambende sente ezo kugura byukuriya byenkoko takwetaga sente nyingi abakuru kurwa mu kitongore cya GROW babahamize ngo enteekateeka zo kureka he kitongore kizahwire kandi abakazana bazaganyirwa mu kumara emyaka miringwa turi mu nteekateeka yo kola kitongole nga ne project bwegwako ino sente zigenda kusigalawo mu kitongole nga abakyala beewola n'abazukulu baffe ne beewola n'abazukulu baffe ne beewola twagala zino sente zisigale nga si za project yokka era tusaba abakyala babeere nga basasula zino looni bazisasule amakuru agagasha kwa Ruth Nwamanya basobole okuyimirizaawo ekyo ekitongole kye tuliko